terus na masuk kurang ini benar baliw na matali kim sa may kumita ng po sa warang may bit kilometer turang na manipo sa kalungan tatakiman nawali wonom ni tamata na minduri mga sumuni ni wondogi ko turanga mendambe mo ninduri mengalo mo ni sa bagalo ni bunti ko nam ni ko pala tayo mo niluray dosa ka naka mandiroko mo ninto kahi siso ni wambul na wale ni mula minakatal na libu ni kalau klani damaru takti kono na sing tam sa waro may romutal na singa na wale wanda sa may kinda bagi waka tutubo takti ko may wana tal sosong lutulyo na kami dinday sa kinangununggo me da wasi itali men da bimbule nondo na pakasama me raw ni nonday wangati kono lo mani madabu da sabar lo apa ni bina kawi kemuni na bibekani kindo na kawi kito may na north tamay suli tao na wali klani lebu may na north tertula ko sum talangan na kemba waseti ko biya tamay taman na mertu ang wala sumay mito may singatang watike na wali undaw tiko bulu na tiko wal tong may Sydney isa suatu sarta using sarin tarik kemni na matakan ikua then de besi ko talmai na wale yo mai matching talangan mo wala mai ko na roko ko tamai gini sosong lo tu bata kira tu sati ko raw na wale sar bili eta bale teman ngone ko me bangat tagju wale ko sa wili bula chungo ko sa bola mito na bimbiutan sa ututu na nambang ko klani lebusar na information binaka itiko merau ni boleh kena tu mai kina o si bina tamban na robeng garab tu kina bawe watini na kena garab tu na yau ni labo na kelati ko weekend na lotu na do menangau na labo sana sengan ngai indo tu na kabe kena sebara bibagarar ta itu na ngauna ena mule tu kina ya menangau na sana tiko bata kana teboro me nabuni yaungo me dakabakina na nona inaki buni na meda ngau ni sal nona te mai kenda rawa kenda tali ke bakanda sengani masu bali utiko nagangarau ni mekakuni toso ikutiko na ilabo me toso ikenda tu na lewani kalu iyo ngau nenda sa toso ikina na yauni bururungo ngau ntangai osaka kaibesu tu itu sele meniko be free kasi buli iyo dun itu na kaurongo ni kuwa kemni marama butu ni auto so na boleh besar sabulo machi sa otina Januari Februari machi le tubu ni song lotu satu weekend na lulu ni bitamban kelani tu sabe boleh tu kina na tal song lotu menjotel nembak ibina ko go nembak ni takarak nembak ni toso nembak ni ngungu metua na buguni kaya takama na klo na nondam bula menta mai wako titu kina na kena kadiba kena tutuk sabole non lesmai na tal tamat ni klo bem boleh tiko kena kau ni tutuku desig lebni ko tamay ndam boleh kena tiko me kau ni tutuk bala ngau na sale kala
Duna buli bina ka sigin sa bawo tingo. O kira men ke bawo tel duna nguna tama Itali. Na velutaki, weekend na velutaki. Weekend na liu. Lulu ni matu bale. Na lulu ni we ngarabi na soko lotu. Sen na tampana tabang o we ngarabi kina. Duna kandi na wase tingo. Menda tuba ka tudon. Tuba na do. Induna yale alo au raida na ambaki ruas hauti. Au me wase na italongo bir na youth. Au entitled takati ko na kaurei kan go mai viti na bosa babalango commitment. Bala tabiau na kausara baya we ko na turangan ni India go portray ta kasaranga what commitment is. Because to me, ni una roda ni talongo na sa kwanto ni Bambauta, o na seng talangan ni dakaba. Dondon walim nga mi wa tarongan na rana. Au kala ni turang ni India ni sabu. Bale toko e bondo nambasi na airport ni sabu. Me ngole da ki na tubu. Be kemni sa sume puno lem. Ya mendalai bondo wanga kina mendang ngole tabion. Ke rau bateke itinisani donin dam dambe. Gaya yada ni sabu-sabu nambasi sa oso. From Lambasa to sabu-sabu 1 hour, and then from sabu-sabu to Natubu, o nada ni bonongo ni kuwa o sa siang ni o Natubu, o murmai, nondo to tiko-tiko na durlo to may loa. Di nada ni bono. What will lewa? Kel ni wanga. Mai sabu-sabu watolewa rua talemba kana awa we mama nambasi sa 3/4 of the way sa tasil sangai si me ndona bono sa ngula sangai ngere me adoni na bonongo ado mai sabu-sabu break walilai sa take off tale ke mami me sa ngolani na airport sabu-sabu o chinesani sa wawali sa mata kalelengo sa mode o yau sini mode o yau duna ka usa kai dola takat ndo so tio ne wakang to buwe au sa kai dola takat tal nanu bono lo mai kina iya sa rau tena taba mai da tu nabi bisa unika au mata sar-sar au sar-sar tiko nambar rai bisa la kata no na bondo mena turang ni India go o ko ga mendam sarang ya sa iyo chinesani ni samo de ko sa wati mai ngono dam au sa sekretar menu mendam kina au sa toso mendam. Walelengan na toso au sa te usar-sar. Kaya ando mantanong ko itamba. Endo na yala lo badir lo mami usaba ra utamba ko. Oko esa te ke sambu to boleh mo so musikelo ngai bondo nando nam basing on salang gereng-gereng. Go indo ni lo mus. Ya, indo na tanga baka na tanga ni volleyball may biulis ka green. Turutyo men turangan ni ndiongo. Non nandambe nga bango, nalinganan go ni ready ko jo kasi nga bakan dun imbiu ta na tanga. Sangay to wala may president ngo ni landi ba kung nambasi bango ko e bibelu sartyo nga. Me biela mo de bango ko na crossbar ni ka bango tabulag tyo ko ya sengay anrang mai. Ay salomani ko sala sa deep step ta ko nanunggu try and enjoy the scenery. How sa kaway tagi ko tyo bakalib. Iyo on the other side, do na doro ni biti ko sa bare di auti mo ko. Ni usasa ni dambi di. Ngaw nilelan de ba kinabango nambasi o ko biya luto sa ratyo nga. Ko tya e baka ro twice I had to hook him. Badahin mi kuniluto. Iyo doro me sanan do tela ko sa do na lako rendre. Nungu baka sama ela ko ibio ko ango. Ela ko ibio, la ko kita biuni. Nada ba isengani kyo yang mandaya ni usabi amode nakato ya umbiu tena mali oni abangu nga no iyo yo ko sema pa dua
for 2.5 hours, nanunanggaru na to na tanga tauro to ka, medo masarangani kim sa yada ni. Ayaw nung makasama na tawa chukong ko. Doon na ka, bimbi sarangay chukong na tangan ko. Kailangan bang ko ng basi? Matay ni tamata. Yo, kiro, mamasar ni basi. Normally, laibira na chukong liyo, mira sombwe. Mengalala, may bakay na wang gabuka. Kira-kira ninda po nang gabuka, kuni yung problema, kung basi tao mo problema ang dami mo, mo sabi ala ko sarili, kira-kira sa. Nalawan ni Bondo ang kabuka ya, laibir na tiyo kumailyo. O kwese nga, sombo nga bangko ng basi, kailan nga bangko riba? Sa tuta ke sarang o koy nung natangan ni. Okay. Yung sa sombo tipo. O yung nung kay sombo talanga ni bangko, o kiro ang dami ba tayo, o kwese, andun may kala na matanggo Make sense? O yung sa kilatu na rin ni matang. But 2.5 hours ya, pakatatan na nung kupunto bas. Namatan na na fidget ka sama tata sartu nga biya. Nung gay sombungan ni bangko ay mo tutorian. Lakadi mangya, lakadi, $1. Bin, lakadi. Guna bin matan. Sabolita kita liriyaw. Oh. Sanggay matatabiyaw na ilako-lako. O boleh sa rin $2. Yang bibi na kato na kato ya. Nalakari siya ni nabin siya ni kambimbi Kaya sa bibi na kato na tangabin, bibi ang doon na rin na paket ya. So you do your maths. Nung daulutan natin ko niya kami ni kuha, commitment. Kaya sabi na kata, doon na ka, marawata, be committed. Be committed. Se mani pagkatatawa na kinalalay sa embedo iratamata, once you are committed to it, it will pay you off. Apply takaya na nung song luto. Naitabi enda sa baka dola tiki na kini song luto. Tabi lele dava. Be committed. Kaya binakata, may sulibi ko na baka demo, for you to be satisfied yourself. Forget about the rest. Hindi kala talaga, nindo na kayo sulibi ko, sinyo na kabagin, sulibi ko na mo yung oy ko saraman na nga, you yourself will be guilty at first. Ito, so naital naman. Doon $1 alakari, au kana to ko ware di ko ito. Right. Ruo ng basi ni wanga. Kele mai, lakoy ke. Kele talama ya ruo na wanga may tabi uni, mera sobo na pasin dia, mera lako may lambas sa sabu. Ko na bobo ni kaki mamisi ni bilio ki mami ko saut. Ko sa wara ka tele ruo na wanga. Tandur itu. O ya usaha pakarahita to kana turang. Kemon to. Gaya baka bondo ng basi merasali sumay kem sa bondo naman ka. Au sa raido ko na tanga go sa salala. Tabale. Nagula ko tita biyo na bondo ang kaya. Bi mamano ko baka sa masaka uto na kaindi. To na lesson lim. To us, it's silly. Why would you go from sabu-sabu and go and sell in the tubo? Come on. Huh? Who does that? Weekend na nandaw sa business, oy, kung nabuli-buli tagi, sabu-sabu, mula telebukin na natamata, ya? Hiyo. Kung nilibukin na tamata, telebukin na nilabo. Turang ko, sa nila ko tal, kanggo luto tambe. This is faith. Yeah? This is faith. Natawa drive tagi ko ya. Nugu bakasam. Natamata bito sa ito, weekend na natakataka. Redo ko, matay ni kauredo. Sini somo na bondo-bondo. Lako free. Free talemay. Runan dole ko tale sumay.
Kenta lampas na leita biu ni sanga bulu, wer lang mai sanga bulu, nrau na kanda bangataka. Bia nduna nrau mbaka si bia nduna trip. Enda lusi, o koe wini. Ai. Ya nduna yala, umbule ira tu tiukin na dorbo kina wanele, no bidana mala sa hotu ko ni talongo. Nduna ka rei de turang ni ndiongo, enda seng ni rei do kenda. You see? Nanona yao, nanona treasure. Even though it's 3 hours away, he still goes there because he's committed. Kendo tu, untuk baluto nganggo. Tu sini awam may baluto. Tinindam. Iyo. Dito bondo mo to ka. You don't have to sell lakrimitai to come to church. No. God has blessed you already. Wada panay tabi, wada la tabi kendo chisu na kinangarab na nono luto. Are we committed? Sangay tararaw na buna may sosobutu kina may mode bagati ko. Au sa so na ngau na tawala usareda na ganganian rin ako. Ay. Emele ni mbea andre mumbuku yo sa rin dat sila ba abi dai. Na dumuto to na kaya. Bia mode. Au so no wonder. Keba ka me mai tumikan wonda na basi na ono bitu na kaloko. Na una da besa ta mai kina na lakre kina bingo. Nambogilem. You see? That's commitment. Era mode ke ko sini mode. Dakanam lakari, dakana flower na suka na kakede because nanona goals, etiko. I batuela ni matake $200 is waiting for me there. So noon sa dotarong, atame da mo kede kina sungsulo to so mikina. Goda takani ko so mikina. Oh iyo, so mikina vale busara not $200. Sa so mioti. May kalibari hauti. Okay? Kakunda wili kana nonda itabi, kakuni rigata kana temne songsulo this like a job or career. No. It's a privilege. It's a privilege to serve God in His church. Kemdo na young leaders ndo sa tiunggo. Ito rin yung tatasulot na leadership. Kaya minanggasi kami sa wasusukat yung kaya ni baka malua. Yalon din na. Be committed. Kaya binakata mo baka dengu, nandun na takalaga. Be committed to it. O nagay you are satisfied yourself. Napaka dengu talaga, o irantamata, o takatakat ko na bukunra. Because they know, sila na mundina, o masula kami na lumitay, o takama na alundina, laure na buwan. Tikina kililibong ko, kalau sana masih tuloy, tikina rusul ketul. And whatsoever you do, do it with all your heart. Heartily. Kasabay tabi kinalingamu, kita kaya nanomui. Yan nabi mulay, weekend na mga kabunggo. Mulay tanalo, tu sing niyoting na singkat naman ko sa oti. Sengay. Dato ni alian ko, nalo tu ni kalo, ito songa. Kau lang amin dadaka, weekend na this generation, nindo tu sa commit na generation go, we are setting an example to the generation to come. Yeah? Make sense? Kaya ba kanda tu sa bang gitong-gito kenda tunggo? What do you expect from our young people? The next generation. We should be committed. Kasabang itabi kinanalingamu, kita ka enanomoy, ngu. Yan ang ditugtug ko na tinsingang tambo ni Inday. Mulai kenda ko ni lakalobo na madobonggo. Yan doon na sona yalala, sona kanda rin na siya kabando yung dongulita. Ayaw, because naitalo ni ko na turang ni India ngo, siya kabando ni Yali Robia. Aw sa baka muli diyaw sa rangana, bunga na kalilip. Bula ba kaya ngo? Yung mo kaya apply takatal ng bula ba kaya? Sa hanggang tito mo dersa. Sa nita, kasano ko masuk?
Ni na ibu kena kalau be kende andu dua. Non di lala ko na mado bungo ni talano le ko ya. Kena kini bola tamu na sama imbule kina. Mado bungo sin mado ni relax. Mado bungo mado ni takata. Siapa tahu? Mado ni bakan din-dina non da bungo takata. Mado talaga ni baka-bakarau. Baka-bakarau. Taking Sabbath out in Cobertona Children's Ministry. Winabagli. Bula tolu talanggo. Do talamadaw. Ausare itu na box non das pamphlet ni lesson ibo sa tuya. Weekend na ililu ke ni kalasian dua. Keba if we are committed nimber ni usuka ibale ni kuwa, make sure that you take your lessons for your Sabbath school for your kids in your class. Beka kuning kay girito ko yan. Oy, namundo lesson sa ungoy. Kere-kere, mendo tala di mai. Ya ni commitment. Usano ita kanina be buke na altamu ni kalo na nondo tu lako tale na do na mado bo sala do se kalle da bo da kabe na mado na buku jisu be committed to it please ke baka viere da we saraba na buana turang ni diogo $200 each day you do your maths 5 days a week na sabu-sabu tau 6 days a week na you do your maths Dinin tambe di ko yan rabu kasi to na mantanga da lindi to kan yan dam nimbasi yan dan dendre sengai omunra wen dendre umuto that's commitment na talendi Matthew 25 ko sulu bay 5 ko sulu bay rua ko sulu bay 2 only 2 were committed and they got the reward ya wala ba ko budasa senga Nakai cukup buah kan ibu tam kay kautan itali -0. When we are not committed to the Lord, that's what we get 0. Doon na masuk. Na boleh usara turangan na baka sama ke mamebem boleh kina. Sa masuk ke kere no mnialo tamunga na bke kima mena baka nana nungo. Bke me mialo ndina. Ena buku kali bari turang ai sing tonton indo enda me tuiki ni kuwa me ka kuwa me senga ni alon dina ba o tili kemni ni sama sulia na nomu ni mbula turang sulia na lube muni Yesu Kristo en dua maunga me rau kini be kema me nambula me rau ba le busara ia na ngona ke muara tu ke nambula lebo ya ni ba lo mandina te kema me na itabile lebu tabile lai oni buta tu na ususu ni no me kema me ena ni mamiti ko warai kemuni me mado bina ka biki mami na sing mado rawa na meda e sing ni bagade utiko o isibi ni sando rongoda ni saya bal no ni lotu me bagade dori no lomo ni kalo na te borro enda tu tiki biki mami sa mausa na kalo ni oni bi marro ina madongo salabati ki mami bir na lubi ki mami darbo ke ngone lewa o irna ba hoti ngone sing rawa na bula bawati nyoni yali na kalo sa masu tambori non rambula biki muni Orna tiko ba kemba mai ra ba kini mai dawin kemba misa vita tau nagi tiko non rei la lo sumai na madongo turanga ni tumberira ni marroira ni umbire tiko na nomoni rasa saba ve kemba na ba ro ba suke ke e ndui tu na be ren bek se na be challenges la yeso ni buki kemami turanga ba lo mandina te kemami se tabi da ba kemami na ba tabi kina songo lotu se mai bale se ba nuni daga ni bagayalon dina te kemami kem dina kina na kalo na bale usara turangan meni sarongoda ne mami masu ni bo sota ne mami molmolumu ni bo koda ne mami balbalda ki mami masu wa bine benak ene adamu ni chisu ne soro ke bombula